Apaq qarlar yarıb jildey üşüp, şabıp gile ışa tulparat, sabadağı şuşu tantanağa köngülübiz bizning şunday şat. Oy olmaz. Qorap turamda bigirek hislenip gittin biteli. Mene sina qoradım da köngülümde şunday şiğri yıllar tudu bit. İsmin matur kimler koygan? Buyun zipa ey Aynur. Senin güleş yüzlerinde balkı kıyaş, balkı nur. Ey Aynur, Aynur. Stop inji, stop. Diren gerekire başladım. Allah'a tapşırıq da Altın Tuyaq 2014 Xalq Premiyasının birinci laureatını çağırıq. Sahnede Aynur Xaliyev, Altın Tuyaq 2014 üyesi. Qarşı alığız. Beyran bilen yaklaşlar. Orada git bir kalem şimdi. Nişekene söylep anlatayımsın Көңілдегі болған қисемені Ятсам, тұрсам, назыларыма тіріп Бабатлаймын сенің есімне Рәхмет сиңа, менің рәхмет сиңа Язмышымның сені ол бүләгі Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләгі Рәхмет сиңа, менің рәхмет сиңа Язмышымның сені ол бүләгі Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләгі Көңіліміне шатлықларға түріп Күнлерімді бәйрәм итәсің Біләм инде, біләм минем кебек Ұшырашуны син дә көтәсің Рәхмәт сиңа, менің рәхмәт сиңа Язмышымның син ул бүләге Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләге Рәхмәт сиңа, менің рәхмәт сиңа Язмышымның син ул бүләге Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләге Барсын, мәрхәмәтле синең йөрәгең Менә бүгенге көнемдә Тормышымның син ул терәге Рәхмәт сиңа, менің рәхмәт сиңа Язмышымның син ул бүләге Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләге Рәхмәт сиңа, менің рәхмәт сиңа Язмышымның син ул бүләге Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләге Құдайымның миңа дейіп язған Көклерге yazылған тіләге Көклерге yazılған тіләге Aynur Xaliyev. Altın Tuyaq 2014 üyesin Silhozkimiya uyuşması жетекшisi Karimov İlham Jalaloğlu təbrikli rəhim etiniz. Hürmetli Aynur, seni bugungi жеңуң bilen чын көңілден құттықтаймын. Сиңа яңа ел яңадан да уңышлар китерсен. Сиңа ижаттан қуанып,
іштен тәм табып, тұрмыштан мәғні табып яшәргә язсын. Инде монда тамашачыларга, үзебезнең райондашларыбызга, хезмәт коллективларына яңа ел барыгызга дагы уңышлар булсын, гаилә тынычлыгы, гаилә бердәмлеге һәм бик матур киләчәк телим. Инде менә соңгы елларда мин авыл хуҗалыгы буларак, соңгы еллар безнеке сынап килделәр. Инде мин телим шушы яңа елда безнең ул матур табигаты белән килсен иде, мул уңышлар булсын иде, шуларны югалтусыз җыеп алырга язсын иде. Инде өметләнеп яшик, матур яшик, кешекле булып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшик. Инде безнең район хуҗасы әйткәнчә, үзегезнең игелекләр үзегезгә яхшылыклар булып әйләнеп кайтсын иде. Барыгыз да яңа еллар белән. Рәхмәт бик зур Рәхмәт матур Яусын. сүзләрегез өчен. Алтын туягы ясы Айнур Халиев. Айнур Халиев. Рәхмәт Яусын Илһам Җәләлевич.